Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгурлары. С вами ведущий новостей Машурова Дильнас и Шахназар Тайыржан. Ассаламу алейкум, hürmetli Казахстан Уйгурлары каналының көрермендері. Сілердің алдыңларда еңліқла бөлімінің жүргізушілері Шахназар Тайыржан ve Машурова Дильнас. Huzurunlarda heptilik еңліқла. Алмут шәһәрлек Уйгур этно-мәдәният мәркәзи башқарушының әзалары мәжлисе өтті. В Алматы состоялся круглый стол и презентация книги драгоценностей тюркского синдекса в честь 950-летия Дивани Лугат ат-Тюрк. Или нахиясында Уйгур этно-мәдәният мәркәзінің учрышы болып өтті. Представители Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана посетили Казымпу имени Абая и оказали поддержку студентам. Уйгур авазы гезитінің вәкілдері Панфилов нахиясында зияратты болды. В Алматы обсудили укрепление межэтнических отношений на встрече Ассамблеи народа Казахстана. Абдулла Розбакиев намындaki гимназияда өткен қош-қошалдық. В микрорайоне Достык собрали средства для помощи семье, пострадавшей от пожара. Боралда Есіда Жұмхурият күнінге бейгішланған футбол мұсабықсы болып өтті. Sahih Hadisler namlıq kitabның толық 5 tomunu eliş pürsüdün quruq qalmang. Tuncu qıtım Uyghur tilida Bukhari, Muslim oxşaş 14 hadis kitaplardan tanlanğan Sahih Hadislerning yığıntısı bolğan 5 tomluq Sahih Hadisler namlıq kitabını özünüzge ve yaqinlaringizga hediye qilishingizny tavsiya qilamiz. Qo'lingizdagi bu kitap asasen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetide bayan kılıngan. Sahih hadislerinin yığıntısını öz içige algan bulup, Uyghur musulmanlarına nispeten sahih hadisler bu kadar tepsili bayan kılıngan. Tuncu tercüme eser bulup hesaplandı. Şuna qo'lingizdagi bu eser keng okurmanlarının sahih hadiski bolgan cheksiz teşnalığını görünərlik derecede qaldırması inşallah. Төтінші октябрь күні Алмут шәһәрлік Уйғур этно-мәдәният мәркәзи башқұрыш әзаларының кеңейтілген мәжлісі болып өтті. Оныңға Алмут шәһәрлігі қарашылық нахияларының жігіт башлары қатнашты. Дәсләп сөз алған Алмут шәһәрлік Уйғур этно-мәдәният мәркәзи ханым қызлар кеңесінің рәисе Роза Абабакриева мәркәз тәвәллүдіне өткізіш бойынша түзілген сценарий белән тоныштырып шықты вә мәрасымның 28 октябрьдә оқучылар өйдә өтедіғалығын елан қылды. Andın sözgü çıkan Қазақстан Uyg'urlari Cumhuriyetlik Birleşmesi'nin reisinin birinci orunbasarı Rüstem Gayitov, mezkur birleşmenin Cumhuriyetlik Jigit Başları İttifakı'nın ve Almuta şəhərlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi'nin birleşken Ahbarat Merkezi'nin rehberi Şavkat Nazarov'la Atım elektrostansiyasını seliş bugünkü günün tələbi ekanligini ta'kidlab, Jigit başlarını bu tədbirge özleri başqarıyotgan mahallədeki jut cemaatlarını faal seferberlikке keltirishga chaqirdi. Cumhuriyetlik baş jigit beshi Dolqon Raziyev Almuta şəhərinin baş jigit beshi Burxandin Tajiddinov bilan bir qatar jigit başlarımı bu mesele boyunca öz fikirlerini aytqaş, müşteri toplash boyunca Uyghur tilidagi nashrlarning baş muharrirlari bilan jigit başlarının uchrashishini o'tkazishning muhimligini ta'kidlashdi. Öz növbetinde söz algan Aziya Bugün gezitinin baş muharriri Telman Nuraxunov özü başqarıyotgan nəşrinin bugünkü tınığı bilan təfsili tonuşturup ötdi. Jığılgan jigit başları keyinki жылға müşterilerinin sani köpeytişke, ülüş qoşuşqa vədə qilishdi. Jığın çoğ uyuşçalıq bilan neticelik ötdi. В Алматы состоялся круглый стол и презентация книги драгоценностей тюркского синдекса в честь 950-летия Дивани Лугат ат-Тюрк. 30 сентября в Доме дружбы Бостандыкский Игурский этнокультурный центр при поддержке ЮНЕСКО, Тюрксой, Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, городского управления этнокультурных центров и Союза Жигит-Биши города Алматы провел круглый стол и официальную презентацию книги профессора Сайфулы Абдуллаева «Драгоценности тюркского синдекса», которая была издана в издательском доме «Мир». В обсуждении приняли участие представители организаторов, ученые-лингвисты, литературоведы, а также руководители азербайджанского, башкирского, уйгурского, крымско-татарского, туркменского, хакасского и якутского этнокультурных центров. Участники круглого стола высоко оценили труд Махмуда Кашгари и подчеркнули его вклад в развитие знания о культуре, истории, религии, этнографии и лингвистике тюркских народов XI века.
Дивани Лугат ат-Тюрк, известный памятник тюркской научной литературы, и вторая книга Махмуда Кашгари, созданная для изучения тюркских языков арабским и персидским ученым сообществом. К сожалению, первая книга Кашгари Китаб Джавахир ан-Нахви Лугат ат-Тюрк, книга драгоценностей синтаксиса тюркских языков, не сохранилась до наших дней. Профессор Сайфулла Абдулаев в своей книге «Драгоценности тюркского синтакса» восполнил этот пробел, следуя лингвистическим традициям Махмуда Кашгари. Монография ориентирована на изучение тюркских языков и лингвистических особенностей, продолжая дело великого ученого XI века. Достук үйде bir muhim faaliyet bulup öttü. Bu faaliyet bizning atağlıq boğumuz Mahmud Kashgari'nin Divan-ı Lugat-ı Türk degan eserinin yazıp tüketkenining 950 yıllığı bağışlangan. Lekin şunun bilan birge bu faaliyette Türkiye tillarının sintaksisinin Jawharlari degan kitapning tanıştırış mərasimi bolup ötdi. Demişke şu işki vakiya bir faaliyetinin dairasida birden bolup ötküzüldü. Çünkü Mahmud Kashgari Divan-ı Lugat-ı Türk degan eserden burun yana bir eserini yazgan idi. Onun namı Kitab Javahir an-Nahv fi Lugat-ı Türk deb özü atap özünün Divan-ı Lugat degan Divan-ı Lugat degan Türk kitabida aytib ötken. Lekin ikinci kitap bizge yetmedi. Bugünkü tanıştırılıp atkan Türkiye tilla sintaksisinin Jawharlari degan kitap şu boşlukni to'ldirishga bag'ishlangan bolup bunun Türkiye tilla üçün ahmiyeti nimelerden ibaret degan savol tug'iladi. Bugün Kazakistan Halk Asambleyasında ülken bir şara ötті. Ол Mahmud Kashgari'nin 950 жылдығына байланысты дөңгелек үстелді біздің әріптесіміз, досымыз Карлин Махпер Тұран ұйымының президенті сол кісі ұйымдастырды. Әрине Mahmud Kashgari туралы өте көп айтуға болады. Mahmud Kashgari осыдан 950 жыл бұрын, осыдан 1000 жыл бұрын деп айтуымызға болады. 1000 жыл бұрын бізге өзінің Divan-ı Lugat ат-Türk, яғни түрк тілдерінің сөздігі деген еңбегін тастаған. Осы уақытқа дейін 1000 жыл өтсе де ол кітаптың ешқандай құндылығы өтпеген. Біріншіден бүгінгі отырыстың өзі, іс-шараның өзі қоғам қайраткерлерін, ғалымдарды, жалпы осы түркі дүниесін сүйетін барлық осы зиялы қауымды жинады. Сонымен ол өзекті. Бұл біріншіден. Екіншіден, Mahmud Kashgari атамызды тағы да есімізге түсірдік. Үшіншіден, Mahmud Kashgari'дің еңбегінің 1000 жылдық емес, ол мәңгілік екенін тағы да дәлелденді. Қаншама мыңдаған диссертациялар бүкіл түрк әлемінде жазылса да, Mahmud Kashgari'ді зерттеу, Mahmud Kashgari'ді әлемге таныту, Mahmud Kashgari арқылы түркі әлемін, түрк халқын, оның мәдениетін, тарихын, тілін, этнографиясын таныту, ол өте қазіргі заманда өзек. Bugün Turan Fondu'nunki reisi Karlin Mahper'ninki yetekçiligide nait bir yaxşı gün oldu. Bu merasim muşnu atbığımız boğan Mahmud Kashgari'ninki Divan-ı Lugat-ı Türk eserinin 950 yıllığı bağışlandı. Mana şu münasibetle bizning aramızda umumen Uyghur tilshunosligi, Türk tilshunosligiga cho'ng ulush qo'shgan bizningki olimimiz Sayfullah Abdullayevniki ценности тюркского синтаксисida bir ajoyib bir amgigi tanıştırıldı. Bundan ben nəhayət xoşal buldum çünkü biz Mahmud Kashgari'ninki əsərə varislik qıvatımız deb düşünüme. Şunlaşqa bugün bir ajoyib bir yaxşı gün bo'ldi. Bu Türk xalqlarının yeni oyg'unish davri deb hesaplayman. Konferensiya nazmun jihatdan bo'lsin, boshqa tarafdan bo'lsin, nihoyat yaxshi uyushtirilgan, yaxshi o'tyapti. Şu iş-shara xeyli vaqtlardan burun etish kerak. Biz kechiksakmi, o'sha ishni qilgan Karlin Mahper sizga rahmat. İli nahiyasida Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin uçuruşu bulup ötdi.
27 сентябрь күні Или нахиясының Ашыбулақ есіде Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриyaтлік этно-мәдениет мәркізінің Алматы viloyatlік филиалы рәисінің бірі Еркін Жұмаевның ұйыштырышы білән мұхим учрыш өткізілді. Учрышқа Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің әзалары Алматы viloyatының Жамаатлік, Размәллік вә Тәрәққат мәркізінің муавини Айымжан Тәңірбергенова, Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриyaтлік этно-мәдениет мәркізі ve Қазақстан Uyghur Yaşları İttifakı'nın reisi Rüstem Qayriyev, Қазақстан Halkı Asambleyası Almuta vilayetlik filiali reisinin orunbasarı vilayetlik Ronay Kurt Etno-Medeniyet Merkezi'nin reisi Gamze Gaydarov ve başkımı Kurt Etno-Medeniyet Merkezi Əzalları vilayetinin Talgar, Emgeç Kazak, İli nahiyeleri, Konay ve Esik şehirleri de faaliyet edip berivatkan birleşmelerinin reisleri katnaştı. Mihmanlar Uyghur halkının tarihi ve medeni mirasları aks ettirgen körgezme bilen tonuştu. Uçuruşta Almuta vilayetiga qarashliq nahiyelerde yüz berivatkan her xil meseleler ve ularni hal qilish yo'llari kelar yili Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 yıllık mərikisini nişanlash, dostluq öyünü qurishga munosabatlik muhim mavzular muhokama qilindi. Onundan tashqari har bir nahiyada huquq sohasida tajribelik mediatorlarning talab qilinayotganligi aytildi. Uçuruş natijalari diqqatga sazovor bo'lib, qatnashuvchilar uni keng doirada foydali deb baholadi. Представители Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана посетили Казымпу имени Абая и оказали поддержку студентам. Члены Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана посетили Казахский национально-педагогический университет имени Абая. Делегацию возглавил председатель и член Совета Ассамблеи народа Казахстана Долкунтай Абдулхалил. Вместе с ним на встрече присутствовал и председатель Совета Ханум Кызла Санам Биширова и председатель фонда Джанан Мизангуль Авамисимова. Представители центра провели встречу со студентами отделения уйгурского языка и литературы Института филологии и полиязычного образования Казымпу, которым была оказана поддержка в обучении. В ходе встречи они пожелали студентам успешного учебного года и обсудили инициативы, озвученные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, его послание народа, касающееся сферы образования. Также делегация рассказала о деятельности Ассамблеи народа Казахстана и подчеркнула важность укрепления единства и гармонии в казахстанском обществе. Ежегодно Республиканский этнокультурный центр уйгура Казахстана реализует программу поддержки студентов. В этом году финансовую помощь для обучения оказали Долкунтай Абдулхалил 32 студентам, Санам Биширова 8 студентам, Мизангуль Авамисимова 2 студентам. Uyghur Avazı gazetinin vekilleri Panfilov nahiyasida ziyoratda bo'ldi. Cumhuriyetlik ijtimoiy siyosiy gazet Uyghur Avazıga mushtari to'plash bo'yicha Cumhuriyetlik shtabining raisi, Turan Dunyasi Turkiy tilli xalqlar jamiyatlik fondining raisi Karlen Mahbirov ham Uyghur Avazıning bosh muharririning o'rinbosari Baxtiyor Sopiyev Jizsu viloyatining Panfilov nahiyasiga ish babida ziyorat qildi. Mehmonlar Panfilov nahiyalik Uyghur etno-madaniyat markazining raislari Turg'anjon Zaitov va Azad Gaitov, nahiya bosh Jigitbeshi Abdukim Qurbonovning hamrohligida nahiyaga kelib, Panfilov nahiyasining hokimining o'rinbosari Qanat Nusmayilov va ichki siyosat bo'limining boshlig'i Nurlan Alimov bilan uchrashdi. Uchrashishda elimiz prezidenti Qasım-Jomart To'qayevning Qozog'istonliklarga yo'llagan maktubida ko'rsatilgan topshiriqlarni amalga oshirish bo'yicha birlashib elib boradigan ish choralar to'g'risida keng doiralik suhbat yurgizildi. Qanat Nurigashulo Dosmayilov Cumhuriyetlik gazet tahrirati qo'lga olgan xalqlar do'stligi va millatlararo razmanlikni saqlab, texnik taraqqiy ettirish maqsadidagi loyihani to'liq qo'llab-quvvatlaydiganini bildirdi. Shuning bilan birga nahiyada ko'p millatlik jamiyat orasida elib berilayotgan ish-choralar haqida ma'lumot berilib, bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar tavsiya qilindi. Uchrashish natijasida birlashgan kuchlar bilan razmanlik va do'stlikni mustahkamlashga bog'liq yangi planlar tuzildi. 27 сентября в Республиканском доме дружбы состоялась значимая встреча, в ходе которой заместитель акима города Алматы, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Алматы Азамат Бескимпирович Калдыбеков провел обсуждение с членами Ассамблеи народа Казахстана, включая представителей Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. В числе участников мероприятия также были видные государственные деятели, депутат Сената парламента Республики Казахстан Ниязова, руководитель управления общественного развития города Алматы Есимбеков и руководитель отдела по развитию межэтнических отношений, секретариат Ассамблеи народа Казахстана, Управление общественного развития Алматы Бельгимбаев. Основной темой встречи стало обсуждение состояния и перспектив развития межэтнических отношений в мегаполисе. В
В ходе диалога были затронуты актуальные вопросы, касающиеся многонационального состава населения города и необходимости поддержания гармонии между представителями различных этнических групп. Спикеры подчеркнули важность совместных усилий в обеспечении межэтнического согласия и стабильности, которые являются фундаментом общественного благополучия. По итогам встречи были выработаны конкретные рекомендации, направленные на дальнейшее укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Алматы. Участники отметили, что благодаря активному диалогу, поддержке этнокультурных объединений и развития программы по укреплению межэтнических связей можно достичь прочного общественного согласия в условиях многонационального города. Встреча продемонстрировала высокую заинтересованность всех сторон в сохранении мира и стабильности, что особенно важно в современных условиях глобальных вызовов. Abdullah Ruzbaqov nomidagi gimnaziyada o'tgan qo'sh xoshalliq. 2 oktyabr kuni Abdullah Ruzbaqov nomidagi 153-maktab gimnaziyada qo'sh marosim bo'lib o'tdi. Ya'ni Dunyo art tasviriy san'at galereyasining rahbari Hakimjon Guliyevning tashabbusi bilan dangliq rassom Ruslan Yusupovning nomida mo'y qalam mahirlarining galereyasi ochildi. Mərasimdə sözgü çıxan Hakimjon Guliyev galereyani ichishdagi maqsadini bayonlab, uning yosh o'smirlarni milliy va patriotizm ruhida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydigini ta'kidlab o'tdi. Andin mərasim Mahmud Qashqariyning dunyoga mashhur Divoni lug'ati turk asarining yozilganiga 950 yil to'lishiga bag'ishlangan adabiy muzikalik kechga ulashdi. Kechda gimnaziya san'at ilmiy tarafidan tayyorlangan Ustoz Qashqariyning tarjima holi va ijodiy faoliyatiga oid tayyorlangan sahna ko'rinishlar qatnashuvchilarda kenglik hissat oldi. Faqat Uyg'ur xalqining emas, balki barliq turkiy xalqlarning buyuk tilshunos olimi, mutafakkir Mahmud Qashqariyning Turkiy tillar qomusi bo'lgan bebaho amgigi Divoni lug'ati turk kitobiga 950 yil to'lishi munosabati bilan uyushtirilgan tantanalik marosimni boshlashga ruxsat qilg'aysizlar. В микрорайоне Достык собрали средства для помощи семье, пострадавшей от пожара. В микрорайоне Достык произошел трагический случай. Одна из местных семей потеряла дом в результате пожара. В ответ на беду Жут Джамаат объявил сбор средств для поддержки погорельцев. Благодаря неравнодушным жителям и активистам было собрано 2 310 000 тенге. Эта инициатива показала единство и поддержку жителей, которые объединились, чтобы помочь семье восстановиться после несчастья. Собранные средства пойдут на восстановление жилья и оказание необходимой помощи. Boralda Yesida Cumhuriyet Günü'ne bağışlangan futbol musabakası bolup ötdi. Musabakını Boralda Yesi Hakimçılığı, Kazakistan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi, Şehirlik Etno Medeniyet Merkezi'nin idaresi ve Almuta Şehri Jigit Bişi İttifakı kollab kuvvetlişi bilen ili nahiyesinin faaliyyətçiləri tərəfindən uyuşturuldu. Musabaqıga Boralday, Ötegen Batır, Kenin Azirbayev, Ağjol yezləri, Alatav ve Jitsu nahiyesindən komandalar qatnaşdı. Fəaliyyət səhər saat 10'da Qazaqstan Cumhuriyetinin dövlət gimni bilen başlandı. Salametlik sözlerini Boralda Yesinin hakimi Qonurbayev Danyar Tölevkan oğlu, Qazaqstan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi ve Qazaqstan Xalq Assambleyası əzası Dolquntay Abduxilil, şundaqla Almuta şəhəri Jigit Bişi İttifaqı reisi Mahmudcan Mansurov etdi. Oyun neticesinde kapitan Aziz Kerimov yetekçi bolğan Yetisu nahiyesinden kelgan komanda g'olib chiqdi. İkinci o'rinni Mihirdin Osmanov başlagan Boralday komandasi egilab, üçüncü o'rinni Alatav nahiyesining komandasi kapitani Dilyar Qabirov bilan egildi. Musobaqa g'oliblariga medal va kuboklarni ili nahiyesining Jigitbeshi Tayirov Qudratjon va Boralday Jigitbeshi Todiyev Malikjon topshirdi.
Bарлıq komandalarga fəxri yarlıqlar və əslatma soğlar tapşırıldı. Futbol məyrimi toluq muvaffəqiyyətlik ötdi. Bolubmu, balalar öz komandalarını qızğın qollab xursand boldu. Ассаламу алейкум! Приветствую всех любителей исторической литературы. Сегодня у нас на обзоре книга, которая стала настоящим событием в мире уйгурской литературы. Это исторический роман «Миссия Ходжей». Автор – известный ученый, писатель и публицист Хамид Хамраев. «Миссия Ходжей» – это не просто книга, а первая в национальной литературе гиптология, состоящая из 7 томов. Роман открывает перед нами целую эпопею, охватывающую историю уйгуров с 16 по 19 век. «Миссия Ходжей» рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна всем, кто увлекается историей и культурой Востока. Этот роман – настоящий кладезь знаний и исторических фактов, которые помогут глубже понять события прошлого. Если вы ищете захватывающую и познавательную книгу, «Миссия Ходжей. Книга первая» – это именно то, что вам нужно. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең һәптәлек программамыз ахырлашты. Киләр хапта сезләр белән йөз күрүшкәчә һәммәмез аман булайлык.